Jangan lupa subscribe dan like akun Jarzani Zuhaili. Tempat wisata Aceh, hutan lindung Kuala Lang Saluk Sedu, duk ngah pulau semadu dan kolam air terjun. Burterege ujung sekai pulau Aceh, tugu 0 kilometer Puteri Pukas Pulau Weh. Hutan lindung Kuala Lang Saluk Sedu, duk ngah pulau semadu dan kolam air terjun. Burtelege ujung sekai pulau Aceh, tugu 0 kilometer Puteri Pukas Pulau Weh. Museum Tsunami Perung Raya Batai Ili, Kuala Marisi terjun Tansaran Bidin, Danau Laut Tawar Mutiara Waterpark, wahana impian Kuta Malaka. Rek Asmara, cagar alam Aceh besar, pulau banyak ujung belang, Gua Sarang di Sabah.